Muthenya wa kiumia nirio andu kuma ituri itiganite macemanagia makanitha-ini ngurani kuri irio cia kiroho. Na nikio ateti moyaga mweke ucio guthii makanitha-ini tondu ni maramenya maheo mweke wa kwaria mekwareria andu kuma icigo itiganite mari hamwe. Ona kuhana ro uguo riu maundu ni magarurukite thutha wa kanitha ici kugiria ateti aya kuhura uteti kanitha thiini. Uhoro uyu wothe umanite na andu ethi gutabania mirurungano ya kumenereria thirikari kumana na mendekithia ma watho wa kigina. Gicunji kinene kia makanitha ni kinyitite andu ethi mbaru na guikia ateti nja. Umwe wa makanitha maria magiritie ateti kuhura uteti kanitha-ini ni kanitha wa Gatoreki. Watu wako huru kuja kanisani, waje waombe vile tumeomba, na wakishamaliza kuomba warudi. Wakiwa wanataka mikutano ya siasa wapeleke soko. Na ni vivyo hivyo katika mazishi ambayo tunaenda kuhudhuria, tuende tuomboleze, tuende tuombe na hao, na wakitaka mambo ya siasa na wao warudi nje. Bishop Kingo athiite na mbere na kwira ateti mamenye andu ethi ni mohegete na hindi ya kuhenia muingi na ciiraniro itakinyanagira ni ithiru. Tunawaheshimu, lakini saa hizi si wakati wa kuzungumza kanisani. Wazungumzie huko nje, yule anataka aende asikize, yule hataki aende nyumbani, yule anataka kumuuliza maswali amuulize, na iwe hivyo. Ona kuhana ro uguo ni uritie andu ethi marurungane na thayo na makore aria mangikorwo makiingiranie nao na itanya ria guthukagia indo na biashara ciene. Saying yes, we are angry, it has been repealed. Tafadhali tusiendelee na fujo, tutaharibu nchi. Once we break law and order, once we create vacuum, we are going to have more problems than what we have. We'll kill the same economy which is fragile, we'll create insecurity, all manner of criminals will creep into our land. Kanitha ingi ni ithiete na mbere na kuria thirikari ithikiririe andu ethi na itige kuhuthira borithi kuhamurithia na mishinga na ndogo ya guita maithori aria mararurungana. Kanitha wa All Saints Cathedral kaunti-ini ya Nairobi kwa muhiano ugete ni ucakaite ikinya ria borithi ria guikia ndogo ya guita maithori hema-ini iria igitwo kanitha-ini ucio ya guteithiriria aria maguraritio. Kuringana na kanitha iyo, uhoro ucio wahanikire tariki 25 mweri uyu. Kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro, kanitha ucio uthiite na mbere na kuga ati ona madagitari ni maguraririo magitungatira arwaru riri gatiba itikiritie andu kururungana. Kanitha ucio riu uritie munene wa borithi Japhet Koome ahoe kanitha ucio urekeri ni undu wa guthukangia indo ciao na kuguraria aria mari thiini wa kanitha ucio. Kanitha wa CITAM onaguo ni urekeririe ndumiriri ukiuga uthuthurie baranginyo utafanio iguru ria moragirwo hindi ya mirurungano na maabitha aria mekunyitikana na mahitia makinyukirio makinya ma kiwatho. CITAM ethiite na mbere na kuga ati andu ethi ni monetie bururi njira na kanitha onaguo ni ukwihanda thutha wao. Maya magithie na mbere, President Ruto augite ni hariirie koranirie na andu ethi na kuhingia mateta mao. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.